Masarakan sa Jai, 4th floor, 80 Summer Pines Residences, formerly Summer Pines Hotel, just below Pukay Village along Marcos Highway. Iti kanayon na ng impormasyon, mabalin niyo kuntahan ni Soda 80920-219-5777. Biro kan lang ni Ma'am Agnes Contreras. Smoke and Barrel Resto Bar, pang lovers, pang barkada, kan pang pamilya. Ayan, at na palabas nga 11 minutos sa Malpas City, alas 6:30. Okay, happy Sunday sa ating lahat, ano? Hello sa ating mga listeners. And of course, naka-live tayo sa ating personal Facebook, ano? Paki-like and share. Araw ng linggo, nagsimba kayo ba? Kasi maganda ang weather ngayon, ano? Namasyal-masyal din ba kayo? And kami nga nagtudungay, nag-arbis lang. Ayan, pero shout out sa mga karuba natin dyan sa Virac, Itogon. Ayan, hello, Kinyayo. And of course, ito 16 Jacinto, Dominguez Building. Ayan, hello sa mga katrabaho ko dyan sa Diamond Inn. Good afternoon. Good early evening. Siya ata nyo agtrabaho. Charis. Ayan, sa mga may day off dyan, ayan, good evening sa inyo. Okay. Dito nga programa isang sa utra ti po iti Showbiz Cafe and Restaurant Tarisur to Babenget. Mabaleng kyung dumagas nga kape mga ang merienda. Kaya ramanan dagiti nagkakaimas nga mahmakan ng specialty da. Ada iti rice toppings, short orders, snacks. Kaya andan tumapay. Dito yung nga maramanan dati kalalamiisan, kaimasan nga halo-halo. Kaya of course, dito yung naidumdumang merienda dito yung Showbiz Kamuti Fries. Iti pagmayatan na kat nalawa iti paradaan, pati broad coffee, libre, can of course, pati internet. Ano na yung internet? Wi-Fi. Wi-Fi, yan, free Wi-Fi mga kaibigan. Alright, sa po na ni Miss Julina, Miss Arlene Binaldo, uno ni Manang ulit ko sa Lansilino, iti ka na yun na impormasyon. May sapay, kat aga-asip tabda iti catering services para iti kasar, binyag, birthday, and meetings kan daddo mapay. Alright, Showbiz Cafe Restaurant, Tarisur to Babenget at your service. Take it away, Tijangi.
And sa pa ito man natutuloy direct programa tayo. Anti man ito 3-in-1 ng event sa 80 Tapi. Alright. Anya ba na ito nga 3-in-1 kapsat kilian? 3-in-1 kas lang kapi kapsat kilian nga ada sukar na, ada kapina, ken ada creamer na. Dahito yung nga event kat ada iti car show, ada mat iti First Benguet Folk Rock in Country Music Festival ken pasini di Igoro. Tisong 3-in-1. And of course, dito kat maangay into no May 26 to June 4, 2023 sa Adivay area, Wangal, La Trinidad, Benguet. So kung maawis, dito ay makipasit, kahit na makipasit, makijoin iti car show. Open entry para karagito ay Baguio, Benguet. Karagito ay vintage cars da. And registration until May 24 for minimal registration fee. And of course, mga awis na lang dito ay second-hand cars and truck sellers who are interested to display their cars, trucks for sale for minimal display fee. So, dito po, iti car show kapsat kailan. And of course, halang second-hand lang, iti mailako sa jay, kat mapanamat lang dito ay nagdadakal na kumpanya iti Toyota, kumpanya iti Mitsubishi can afford nga panaglakom met dagiti branyo nga luglugan da. Ken dapay dagito ay motorcycles yan umayti kay Cerveco. Alright, iti kanayon na impormasyon para iti dito ay car show and car sale. Ken of course mabalik kontakan ni Ma'am Alma iti 0966-932-2910. Ken, of course, dito ay First Benguet Folk Rock in Country Music Festival kan napasini di Igorot. Kat mabalinda kami nga kuntakan ni Sindong Talao. Iti ka na yun ng impormasyon. Ano, anda pa iti saludsod yu apo. Yung veteran mi apo, dito ay Benguet artists and entertainers, filmmakers, directors, and producers. Alright. So, dito yung 80 program of activities na dito yung events nga 3-in-1 nga kakonektat tayo. Ito no May 26 kat iso iti opening program na dito agro iti oras ti alas 3 iti malam. Can of course sumarano iti car show and of course folk rock in country. Can of course nil 27 kat agrogemat iti programa iti oras ti alas 10 iti sapa ada iti SIM card registration assistance with the Smart and Globe. Ala, so ito ihan pa nga naka-register iti SIM card dakat mabaling kayo nga umay agpa-assist niya. Dagito itag Smart kan taga Globe pa iti mang assist kanyayo. Can of course namalpas dito kat presentation of car show participants with the car show organizers. Can of course numalpas dito kat sumaranomat ethnic night with the Benguet entertainers. Can pasini di Gorot with the Benguet film producers and directors. And on May 28 kat agrogi tayo iti oras alas 10 agsapa. And of course, SIM card registration assistance madlaang with the Smart and Globe. Kaya amalpas dito into malam na kat alas 2 dito yung family di out on the spot. Search for natatanging pamilya. Yan, malay nyo. So baka da kayo ngay iti mapili nga natatanging pamilya nga pumasyar sa jay. Kaya of course, namalpas dito kat adamat iti crusade Christian concert. Kaya May 29, agrugi tayo ti oras ti alas 5, iti malam, comedy night. And of course, with the Benguet entertainers. Then May 30, kat all about cars. Agrugi ti oras ti alas 10 iti sapa. Kaya of course, numalpas na ito kat country afternoon, country evening. And yung mabuya man ito country boys and country girls with the Benguet entertainers. May 31, ket of course, music in comedy with the Benguet entertainers, pure apo. Pero June 1, ket awit ng kabataan. So adamat iti party na ito youths niya, nga nalalaing nga kumanta, agsala, ken of course, agdrama, ken dadwa pa'y. Mabalin pa'y iti badiw, tula. Yan, alam mo yun, di dyan game, badiw.
Mhm. Baguio. And of course, on June 2 and 3, so dito jay Folk Rock and Country Music Festival Revival Night. Ang grupo tayo ti oras ti alas 5 iti malam. Kaya June 4, kat isa dito jay finale iti car show with the car show organizers. Can of course, nawalpas ti car show kat Folk Rock and Country. And finale naman natin apo with the Benguet organizers in Tapi events. So dito po, iti program of activities na dito ang 3-in-1 events iti Tapi. Car show and car sale and of course first Benguet Folk Rock in Country and Pasini di Igorot. Mabalinda kami ang kontakan kining Sindong Talaw. Iti cellphone number ko kat 0949-411-4126 para dito ay kahit na makipasit ang Benguet Artists and Entertainers. Alright! There na tutuloy dito programa tayo. May shout out and happy watching kini G. William. Nimbang oras yu amin dita. Great command dagijay crow. Anya ti crow kano de. Yan, kasi lang ako mabasa pa eh. Crow ijay Marcianas Lechon. Ay wow, Marcianas Lechon. Manok. Nag-ima siguro din niya. Lechon masarap manok. mag-lechon manok. Sango, Bayanihan. Oh, Ay, yeah. Bayanihan ba? Oo, Bayanihan. Mhm. Kasamot ni Kuya Eric nga chef cook. Yeah, alright. Yan, meron shout out kini amin dita. Nag-ima siguro ti kung dito niya. Oray, mabalentero maman. Oray, ko lang. Niya. Skin na. Skin na. Okay. Yan, of course, lahat tayo iti DJL page. Yan, of course, iti YouTube channel tayo, DJL channel. Wala, pasensya kayo, restricted to pa lang. Iti awang di Cordillera page po. So, dito tayo DJL page. Well, anyway, ang karigito ay agdidingag dito syudad iti Baguio, dito 13 municipalities sa Benguet. Hindi arong rehiyon Cordillera, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Yan, welcome. Ito programa tayo, DJL Special. Take it away, DJ Angge. Ayan, shoutout sa ating 5 million live viewers. Hello, good evening kinyayo. Ag-comment kayo, Ray Mayat. Diba? Mag-comment kayo ng inyong mga kablaos or greetings and song requests, ano? And of course, pwede rin kayo mag-text sa ating text line. 0938-632-3717 para ka rito yung request and dedication siya. Man. And of course, kahit man kablawan namin man ang dagito inanang niya, iti happy Mother's Day. Yan. Mother's Day, Mother's Month. Yan. And of course, dito kadwa ang biyaheros. Kamusta? Dito kadwa nga taxi drivers, mag-shoutout niya amin. Dito ka na yun nga naka-tune in, agdidingag iti programa tayo. Siguro dagiti dadumag at madama iti kapida. Yan. Dagiti agkapi dito sa louder, dito kapian ni Manang Jodit, mag-shoutout niya amin ito. And of course, dito, yan, ano na to? Nakalimutan ko na yung kapi ng mga yes. Diyan sa Jungle Town, yan. May shout out sa inyo lahat dyan. Okay. Okay, ayan na. Sa mga lahat ng nag-greet namin, ano, para sa inyo tong kantang to. Suyusoy didag. Yihay! Hindi kita agad. Problemas kasesem-sem ipatayaw mo sa dagom. Uyak pa'y ikang kansyon, may
sinalubong ipugaw maiibaw lemlemdas maululaw ngemiyak pa'y buga-bugaw Urmus kapyak kumay lumsaw Ayam ko bumangon ka Tangadeng pa'y edaya Mantalet ako kan sisya dinamnaman Ayam ko di ka maupay Tidigra di sumampay Sikapun yan ay magkauway Basta't pirinay mo suway At suyo sa'y landageng Mangising pa sinanamnam Siya lang ayos tidanong May mayat si dengdenggeng Dong ay si dong ilay Sali domay Dong ay si dong ilay Sali domay Dito ang programa katisagsagot karayo iti Showbiz Mount Pulag Cafe and Restaurant. Showbiz Mount Pulag Cafe and Restaurant, masarakan sa Jai Alumit Compound, Kim 6 Town, Poblasyon, Latrinan, Benguet. Inaldaw da aglulukat, iti oras, iti alas 6, iti agsapa, inggan alas 9, iti rabi. Kompleto da sa Jai, rice toppings, short orders, snacks. Kaya of course, iti pagmayatan na mabalin nga pangivinyoan, kaditi birthdays, seminars, binyag, kanda dumapay ng special occasions. Mabalin nyo kunta ni Suda, iti 0908-368-7651. Wano bisitaan lang iti Facebook page da, Showbiz Mount Pulag Cafe and Restaurant. Aring mo ipalta Police accessories ba? Iti bibiro kanyo kapsat kailyan? Agin sa siya, police accessories. Iti papanan nyo. Masarakan sa Jai, second floor. Iti Ida 70 Baban Building, Kim 6 Town, Poblasyon, Latrinan, Benguet. Babalang iti Benguet Provincial Capital. Inaw daw da lulukat kapsat kailyan. Nahin kayo pakagatangan, karito'y di kalidad. Nga military wears, shoes, caps, hats, uniforms. Ken dadumapay. Mabalin nyo kunta ni kapsat na Charlotte Agency. Iti 0947-580-9395. Iti kanayunan nga detalye, impormasyon. saksak bata ni Ola. Okay, hey. Hello. Eri oras na kat alas 6:30 iti Sardam Philippine Standard Time. Kaya po ay nakikinig dito lang sa 90.70 Radio sa ating programa DGL Special. Yan. And alright, happy Mother's Day. Yan, greetings from Maribika Layog. Salamat iti pagbiboya iti YouTube channel tayo.
Ayan. Once again, ititis natin yung 0938-632-3717 para karito yung request notifications siya. Ayan. Take it away, Dijangge. Okay, thank you sa pagpapalipad ng 50 stars, Ma'am Imelda Apse. Hi! Thank you very much. Salamat. Iti suporta iti page tayo. Yan. Baka ito kahit na ang follow iti page tayo apo. DJL page. Bikinimin. Yan. Thank you very much in advance. Okay. Shoutout mo kini Norbef. And of course ni Axel Naslangan. Watching here in Socor. Any Christian song man. Salamat. And of course, good evening everyone. Yan. Thank you very much. Good evening to Hamsa Trabika Layog. Yan. Happy Mother's Day ko na napay. Okay. Yan. Parang may nakita akong text dyan. Yan. Text ni Manang Emelio. Okay, from 8 to 8, Happy Mother's Day, Sir DJ. Ayan, di ba? Yan. Thank you very much. At sa lahat ng mabubuting nanay, request man, sir, kanta nga Iliw. Thanks much. Okay, thank you din. Yan. Bagar siya amin. Yan. Hello, Maptang JW Tan, sir. Happy Mother's Day. Hajaira Shahul Asuwato. Kanto mata. Ansan? Istay waray asawato. Istay pa. Stay pa. Di bali son sikak. I'm still single pa lang. Haha. Kana naman pa. Yan. Happy Mother's Day nga rod. Manong Emelio. Pakitukar mo ga kano. Kono, holding things together. Salamat, idol. Yan. Jataraki. Alright. Bagar siya amin ito tinungdan. Ito kon Benguet. Yeah. From G. William, Happy Mother's Day. Amin nga ina. Ayan. Happy Mother's Day. Amin nga ina. Dito sa ngalubungan. Alright. Any more? No more. No more? Okay. Okay. Ito yung samarang nasamiwang. At para kanito yung amin gagayam ka sa kilyan. Ayan, ito. Yan. Isang Christian song by Mr. Listo. Kaliray siya tayo daag masong batan taam tatuwi kustong nung tanpang kup tayo isong akarka masak tanog tuwinahan tasikato pat kusto hiyamin di plano to Basta ka madistis maya jaman syuban sikado Agkamay siya ninang namang pantutuloy ka Asonan siya sapo ay siya posible son sikado Riyahantoy ka sa punan mo Nuam datong panbaktangan mo Ikanin pansakad pa Ang tato sita daknang Jaag mo pa'y kaya Tasikato perfecto Am ta siya kito Sikato'y mangito syuni Man magtangan tayo Basta ka maristis maya jaman syuban son sikado Nagkamay siya ninang namang pantutuloy ka Tasonan siya sapo ay siya posible son sikado Riyahantoy ka sa punan mo
tatong panmaktangan mo. Warang siya tayo damasong batin syagos taang tatuwi kuston pangusalan tayo nautos ito ang ikan di masapol tayo ay sinpulo si kamali lisong bato basta kamalistis maya jaman syubat Musika nagkumay siya ninang nama pantultuloy ka nasonan siya sa buhay siya posible sunsikado iyahantoy ka sa punan mo no ang datong panaktangan mo iyahantoy ka sa punan mo no ang datong panaktangan mo. Alright, dito nga programa isagsako dito nga po iti Showbiz Cafe and Restaurant Talisur to Benguet. Mambalengke nga dumagas nga kape mangan ag merienda. Karikto yung mga blabas iti Marcos Highway, karikto yung biyaheros turista wano umili wano lumugar dita. Kaya ramanan na giti na kakaimas kamakmakan nga specialitida. Ada iti rice toppings sa short orders isnas ken daduapay. Dito yung maramanan dati kalalamiisan kay imasan nga halo-halo. Kanda ito'y naidumdumang merienda da ito'y syuntog showbiz kamote fries. Aga ay Septarda, karito'y catering services para iti kasar, binyag, birthdays, meetings, kanda doapay. Sa punulan ni Miss Jolina, Miss Arlene Binaldo, wano ni Manang Olit ko sa Lansilino, iti kanayonan ng impormasyon. Kaya of course, awanti problema iti paradaan, naglawa ka sa kilian. Libre pa iti wifi, pati brewed coffee, libre. So saan pa kayo mga kaibigan? Showbiz Cafe and Restaurant, Resort of Benguet. Iti dumagas ninyo. Alright. Take it away, Dijange. Okay, shout out sa ating 15 million live viewers. Hello. Yeehaw! Good evening kanyayo amin. Norman Celino, Etpitial request man. I saw you in my dreams. Salamat. Tamad nga itpityal. Evening, good ka especial. Especial. Okay, shout out mo kini Soriano Tamayo Meta. Nice song ko na. Okay, and of course ni Polano Claire. Ayan, good evening kanyayo. Yan, kumusta ang upset, Claire? Yan, yan, ibang oras yun. I-refresh mo man. Mali ka. Ayan, nagam ni si Mabol ni Sir Saint of Dalao. Yan, malikatan. Hello, sir. Good evening. Naman isi-storya ako. Okay, shout out mo kini Mads Pro. Pa-shout out man. Dagijay natataraki kan nga drivers ti Aida Taxi, Exponent Taxi, Shimaira Taxi, ano to? Dengail. Yan, Tingkel. Dengail Taxi, Cas Gym Taxi, pakipatukar, Mumanjay, Sunata nga, wonderful tonight, sagot ko kanyada, salamat DJ Ala. Yay! And of course, nagito yung Henry Selena Taxi Drivers. May shout out kiniya can of course it is Zigrid Martel can iti Polaris 7022 can 7004 yan yan agad tala ada ti bisita tayo yan good afternoon kumusta nga partner Sindong Dilao. Okay, good evening one and all. Medyo nalaraw tayo, medyo as usual rason tayo takot yung traffic.
traffic nga normal dito ay syudad di Baguio kan iti munisipyo iti La Trinidad. Yan. Kasla nga ada iti mayat nga pagsayaatan nga pagtutungtungan tayo tata. Ayan si partner Sindong Talao. Of course, dito iyag tayo. Intay iinbita. Para kadagiti amin nga kakadwa tayo. Baguio in Benguet. So dito maangay nga first Benguet Folk Country Festival. Yan yan. Yes. Tati mayat. Dagiti mai-feature mo dagiti kakadwata. Kakadwata yung musikeros. Yes. Dagiti recording artist, dagiti Cordillera, and of course dagiti performers tayo. Madlaang banda kan singers dito Cordillera kan kastamot dagiti film igorot Yes, the filmmakers, directors, and producers, that we actors and actresses. Singohan nagitakat. So, anya ba ti ekspektaran da dito partner Sindong? Yes, this is the first ever Yan. na organized dating Benguet festival, music festival. Maangay dito ijay Adivay area dito Wangal La Trinidad Benguet. Kat maangay dito iti 10 days. Yes. Wow, 10 days festival. So adamat at least makunata yo from May 26 to June 4. 4. Yan. Kat makunata kakaslangan nga dito kat kaslamat lang pagliwliwaan. Awen. Kaslangan night market. Yan. Ta mostly kat amo nga malam ti waya. Iti kakailian tayo may pumasyar. Although that is a whole day affair. When inal daw dito ang event. Kat pagpagasat na nga ti ag-host dito Kat dati numo ti biyang kan of course my partner here DJR. So, kikita tayo sa JL po niya. Ito dito yung first Benguet Folk Rock and Country Music Festival. And of course, dito yung pasini di Gorot. And revive tayo manan. Ibangon tayo niya. Dito yung matmatay nga industriya. Iti music and film dito yung Benguet. So, anya ba ti sino ba dagito makipasat iti dito yung event partner Sindong? Okay. Kasta na ako natin tatay. Isura ito dagijay kasla nga na displays nga gapo iti COVID-19. Kan may sapay dagito naganan rumurumuaron nga millennial dagito naganan Facebook tayo. Nga kaslakit din maa-outcast no maipaspasoli daytoy talento tayo mat iti music. Lalo na ko na tayo ijay COVID-19 talaga nga awanan maiparitan ti gatherings. So nangrugi ijayan dagiti livelihood ti kakabsat yung musikeros kan dagitoy igorot filmmakers kan recording artists kata ultimo nga nabaybayan. Yes. So dito masapol kung mga i-revive tayo, tumawat tayo kadagiti masiknan, iti suporta. Yan, dahi takat nga suporta launay niya. Kat siyempre maayaban kayo amin kakabsat iti recording kan kastamat iti entertainment. Ta umay kayo mati intayo manon i-revive, intay manon ipakita dagiti talento tayo ijay. Maikanda tayo iti so nga salamat kadagiti sponsors tayo. At least adada ijay pi man nga nang sagot kadagiti amin nga pagkasapulan ijay tapno intay manon dadanggay kan agkikita ijay. Okay na po. So, mabalin yung kontakan ni partner Sindong. Nya ka dito number mo. Ti number tayo. Tapno adada nga maidetalye tayo dahiti activities tayo. 10 days activities.
Kat so dito 0985 Mhm. 090-1041. Okay. Kaya of course, mabalindak man nga kuntahan man iti cell number tayo nga 0949-411-4126. Okay. Yan. Malaksi di ito yung First Benguet Folk Rock and Country Music Festival kan pasini di Igoro at adamat da ito car show niya and car sale niyan. So maawis kayo man lang, maawis dagito ada iti kadaanang nga luglugan da. Pandamang i-display iti luglugan da. Iti no makita tayo no anya nga tawan, anya ti istal ti modilo na. Baka ada pa lang diya kas lang airplane istal lang nga lugan na. Ayan. Yes, kaya iti agbalbalak nga magkaroon iti lugan. Adati ko na nga window shopping. Umay kayo lang takot makita yo dagiti na duma-duma nga mabalintay nga siyempre gatangan, mabalintay nga iswap. Ayan, iti Yes. dito para ito second hand cars owners na. Yan, ano kahit yung iswap, kahit yung gumatang, kahit yung ilako, kahit mabalin kayong makijoin, ito dito yung event. Yan. Yes, okay. And of course, yan, karita kahit naman, ang mga lati pwesto da para iti dry goods. Yes. Can, of course, pag merindaan, makmakan, yan. Dito yung itikuntakan nyo ni Ma'am Alma, iti 0966-932-2910. Ayan. Mabalpay kano ay may sapay gayam nga may i-welcome iti kad dito auto accessories. Yan. Wait a minute. Okay. Auto accessories mo lang. Auto accessories parts, shops. auto parts rather. Auto parts, yan. Accessories. Okay. Okay. Kan siguro dagiti motor mabalin sa mo dagiti. Ada ti motorcycle actually, ada ti kisser vehicle dito. Yes, all right. Okay. So, tagita nga po, ti-sponsor tayo ito dito, nga ibagbagak ta tayo, nga 3-in-1 event niya. Dati car show, First Benguet Folk Rock and Country Music Festival, kanda ito, pasini di Igorot. Dito kat free admission, libre dito. Yes, free admission data. Okay. Ayan, kita kahit nga agbuya, umay kayo. Panak kayo nga umay jay. Siguro inga natin mo lang iti mga anya nga tanga oras iti O kuna mo na iti malpas na ito iti alas 10 iti rabi. Iti rabi tapno talaga nga mapanak damot ti man Well. agbuya. At sino ka rin may expectar nga mabuya ijay? Ayan. Of course. Right. Dahil tan. Into no May 26, dahil iti first nga activity tayo, of course, the opening. Yan, iti opening nga po. Program. Expectaran tayo dito, nga umay dagiti officialis tayo, iti probinsya, Iti Benguet, yan. iti Benguet, ni Apo Gobernador Diklas. Hello, good evening. Hello, sir. Good evening, sir. Sir. Kaya na dagiti babaan na matla, Yan yung Vice customer. Governor. kan customer dagiti inal idol tayo idi nga nangirog-rugi. Yes, Yan, dagiti iti pioneers. dagiti pioneers, iti music industry niya. Yes, so ada dita niya Sir Mortadio. Yan, yan. Malagi po di partner idi. Ada ti kanta na idi nga Igorota. I'll be yours forever. Igorot. Igorota. Well. Kanta ni Mortadio dita idi Plaka pa lang niya. Plaka pa lang ni Jay. So So, talaga nga iso dati kwaken of course dadi ingungutan tayo nga Diyos ti alwad na nga ni Joel Tingbawon. Yapay. Kita diti ma-recognize na gijay. And of course, sino pa iti na doma? Ni General Pachico. General Pacheco, yes. General Baka nyo amo ni Mr. General Pacheco, kabayan na ita. Ni iso lang sa DJP man nakin original mat iti tono nga si Sivit. Ay. Agpaso ikuan mo nay dawan niyayat ko. Aping agbiso niya, kasang yung muna dyan nga kanta. Tahon dinukmaan. Awin niya. Unta yun, di ba? Can of course, ada pa dito yung may samad nga legend nga ibaloy singer na taga Sabla, ano ta.
Uyon mo may kaibang Yan. jainap no ni Dokto. Yeah! Alright. Yeah. Sino, Hmm. niya ka di DJ? Ada pa DJ blind nga ibalo singer mat lang nga kinagkadwami idi? Sino ka dito? Blind nga daduma. And, of course, ayaban tayo matawis na tayo mat ni Ma'am Lourdes Funky. No, Yes, ada yes. tayo oras na. Yeah. And of course, recognize tayo mat Daddy late Uncle Raul Biray niya. Yes, Yan, may of mga course. legend. Yan, para sa mga awisan, no, ada ti oras mat ni Mr. Cesar Pasio. Yes, Yan, nagitakat. Gani po Brian Aliping. Yes, Brian Aliping. I-recognize tayo matigitang. Actually, ni Brian Aliping at Mountain Province nga isunakat naging taga Benguet, naging Yes. councilor. Tuba. Yan. Alright. Okay. Yan, of course. Sino pa yung mga iba? Siyempre, dada po Rio Filimon Yes. Can of course lagi jay producers. Yan, the Dagiti producers. kaunaan nga producers. Dagiti kaunaan nga producers pa man. And of course, producers. ada ni Abatan. Yan. Abatan. Adamot ni John Garcia. Yes, dagita po. Dagiti Yeah, malagiti umay danta dagiti ag istorya pioneers. niya. Anda ag istorya iti no kas ano damat nga indrog-drog iti nag-produce nagrarami iti kanta po. Ito Benguet and of course iti Cordillera. Of course, ada dyan Dusty Roads tayo. Yan, Dusty Roads. Yan. Dusty Roads Yan. May tayo. shout out kani Sir Dusty Rod. Yes. Ita Center Mall. Yan dadumapay. Nadumapay. Ado dagi jay nga mabalintay nga apan bisitaan kan buyaan into no madama dagito may isasayang kat nga activities tayo nga inaldaw from Ayan. May 26. May 26 to June 4. Ito to Yan. June 4. And Oy, ada pa gayam na gito ko? Dahito ano pang ethnic night? no, May 27 na ito, ethnic night. So nga gawis tayo matkar ito, yung gumagansa. Yan. Tayaw. Tumatayaw kan. Of course, dito ito, agusosar iti ethnic, music instruments. Yes, Yan. music. Kan. Dapat dagiti gospel singers tayo. Awan, na gospel singers tayo matkat tuno kwa dagito ay. Anyang aldaw di ay. No, dati kat May 28. 28. Yan. Okay. Alright. Yan, dahil ito ipain niya. Ada iti comedy night. Yan. Kompleto. Yan, kompleto sa rin atos na ito yung event niya. Iti na ito yung tapi. And comedy night, kaya mabuya na gito na dumuduma ang comedian. Yan, malay nyo. Baka da kayo timay sa dito. Yes, so, naimbita na kita ta. Actually, dati kami di mat masama dati nga talent nga ikuman ti may nga tao piman. Kan adamo dati ti pangkabataan. Okay. Awit ng mga kabataan. May 31 na ito Participation mo dagiti ubing dati nga musikeros tayo. Dito jay June 1. June 1st. Alright. So, kaya dito ay talagang naituding ba day? Naituding. Talagang aldaw niya iti folk rock in country music festival revival night kat into no June kan June 3. June 2 kan June 3. 2023 with of course with Benguet entertainers. yan. Kat ento no June 4 kat dito ay last day pakalpasan dito yung event. And of course iti oras ti alas 2 kat dito ay car show finale. Yan. Kaya namalpas na ito kat dito ay folk rock in country music festival revival finale. So, Kan ada gayam di jay siguro before nga malipatan di jay through the goodness of our sponsors. yes. Adamot pimanti ni sponsoran nga maikan iti kas lang tulong. Yan, tulong nga po. Kadagiti kakadwa tayo nga agrigrigat.
iti adaan sakit, Ada sa sagitan da when anayan iti pagbagita. Kat nang pilidan sa mo ti at least upat. Aweng. Okay, nga at least masakit already nga upat. maikan iti tulong. Mm. Alright. Okay. Okay, so nahalang kwada itoy. Kaso na ni partner Sindong Talaw kat adamat iti beneficiary na dito nga event niyan. Yes, the beneficiaries. Okay. Kaya't ala, yan, padaanan nyo. Padaanan. Yun, padaanan na. Yes, padaanan nyo dito nga event nito no May 26. Kita-kits. Yan, kita-kits tayo sa Jai Adivay area Wanga Trinidad Benguet with of course with my partner Yes. Sindong Talaw and Ang madanagan at nalatati kap-kapi. Oo, dagiti snacks mabalin sa ijay. when po. Dagiti dry goods. When Diba? classic Dagiti- city ko Jai. Classic display Jai. Makita yun to. Yeah. Ulit-ulit nga invitar man dagito Benguet artists and entertainers. Ala? Yes, okay. Umay kayo maki-join. May kayo makijoin. I-revive tayo dito eh. Haan nga dito ikat maipasuli no diket adalat nga kalakip na dito itibiyag tayo kun amin nga activities tayo anyaman mapa-business man dita adalat ti entertainment nga When kasapulan. Ora ito pa ijay church tayo talaga nga ada ti music When kalakip na dito. and put na data partner. So once again, yan awisan na mida kayo nga maumay maki-join o may agbuya can of course anyapay Makiliw-liwa. makiliw-liwa makinaw ang kinyami makidangdang ay Makidangdang ay nako. yan kita kat kinyami nya. Then of course kayo tayo mat nga agpasuhan tayo mat nga liblipatin nga pasalamatan dahil ito yung stasyon tayo Z Radio kan dahil yung programa ni partner tayo nga DGL Aweng. Yan digital special in Aweng di Cordillera. Ayun, tatlo. Alright. May invite na kayo, may ikanda kayo, may itigundaway tapno in kaya maimbita. Yan na di pa rin no next to ka tumasapsapa ka agawit ka to ti gitaram niya. Konak no, dati. Ay, konak lata no, dati gitara dito yun nga ay. Yan Sir Jolante may shout out watching here at Barangay Hall Bakakang Central. Yan may shout out kinyamin dita. Mas kumusta kayo amin ito? Happy Mother's Day. I mean, baka ada pa itiket mo kablawan sakbay ito yung pumakada dani dandani matanti oras ti ko. Okay. Amen. Sakbay tayo nga pumakada kahit ngorod nga again iawayos dito maangay nga first Benguet folk rock country festival featuring dagito recording artist tayo, dagito producers tayo, kan dagito igorot filmmakers tayo. Kat kablawak man dagiti kakadwak dita Tishi kan ni Mr. Perfecto Galati nga isumpay mo timanti kanang danggay tayo dita programa tayo. Kan kada kayo amin kakabsat iti intiro nga kabinggitan na inbag nga rabii tayo amin. Happy Mother's Day! Yan. And of course, ano yung mga liplipatan na kablawan madagiti partner tamat itireto nga event ni Ma'am Noela kaya ni Ma'am Alma. Okay? At halaga rod, kabsat kailian kahit PT Almeida kahit pumakada man na iti programa tayo na iyawan mo tanti oras tayo na. Salamat man iti suporta can of course iti kanay nga panagdingding iti rete programa tiyo DGL special. DGL aligriban news bongsal maiwat pati iti nagasat nga rabi tiyo amin. And it's Mir Pagayam, DJ Angge Angel Bungsal. Okay. God bless all of us. Is it safe and stay healthy na po Diyos tiyagina. Siya po Diyos na lamay si Jow. Bye-bye. Will you be there and be your best and fill your mind? Will you be there and see the world leave the rest?